Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder, nunimot Mrs. ti Bill Payer. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, nagrigat ti umakar iti rumanya, Ma'am Donna. Ay, wan nga rod. Jack pa'y nayakar amin dagiti gamit ko iti sigod a room ko. Apay, kaano da aya arugyan at tarimaanan da ito building tayo. Next week sa kanong aminan. Iso ako na ni Ma'am Principal nga yakar tayo dagiti gamit tayo. Mano nga taabulan nga aramidan da. Jack mo man. Sa bagay, mayaton inton malpas ti baro a building. Sosyal to nakitaan da ito iskwelaan tayo. Ay, kastoy latamanan, ti masang patak dito'y balay. Ang takagaya mo yung lab. Lablabidam. Ni, agungit ka manin. Kasano? Pinanawan ka nga ag cellphone. Masangputan ka latang ag cellphone. San mo't lab? Anya saan mat? Pinanawan nak nga cellphone ije kusina. Ita, dito yung mutan salas ti pag cellphoneak. Naglaing kan, taag buy-buya ka pa iti TV? Awan mo't ngamin maaramid. Anya nga awan? Nagadu dita ti mabalin aser ka na trabaho. Di ko namkit di, sadot ka. Ay na, nagungat manen ni lab ko. Oh, alda ka ti ginatang mo asidaan dita. Inkalutunan tanay, mabisin ako. Hello, ma'am. Hello, matkan ka. Oh, nalpas mo ang lesson plan mo. Ay na, kasano amasangok, kat madamaak pailang nga gin-inaw. Siyak, nalpas kon tay lesson plan ko. Nilakay ko nga min tinagluto kan naginaw. Imbag man, tanaanos nila kay mo. Una, nagkapoy di trabaho na. Ngam saan ang nareklamo nilakay ko. Nagswerte ka, ma'am. Siyak, nilakay ko, awan lang aruden trabaho na, sadot pa'y. Alakit ano samatay sumati kinayat mo. Nangato ti standard na, ta college graduate ka no. Sana akayat ti asi-asi a trabaho. Aginaw ka nga rudan. Tasya, agbuya ak iti teleserye. Di mo liplipatan yung lesson plan mo, ha? Wan, ma'am. Lab, rabiin. Di na ko man kalbi-kalbitan. Tanabambanugak ang nagaramid iti lesson plan ko. Apay aya, anak kaungunget ka akanayo. Gaputa syakmat lang amin ti aggas-gastos dito'y balay. Nagbiro ka kumamat iti trabaho mga men. Urayek nga ron di trabaho ang managerial. Maturog ka man langan. Makauma ka na kasarsarita. Di na kalbi-kalbitan eh. Panagkunak, mabiit amalpas da ito building tayo. Tanagado dagiti trabahador. Ay, wan nga rod. Kaslam amok pa jay may sa trabahador. Ay, adam amom din, ha? Wan, kaaruba mi. Dayjay, agsimsimento alakay. Kaaruba yung gayam. Kita man langan niya. Uray lakayan. Agtrabaho pa'y lang. Kasta kumamat nilakay ko. Ibaon mo nga min, ah? Manager nga rod ti kayat na. Mabalin ka di mat ang manager adagos. Ay na, napilian nila kay mo no kasta. Ay, aguray man. Asit gakja ka aruba mi alakay at trabahador. May sa kayo gayam at trabahador dito, ay tata. Ay wen ma'am, may saak kadagiti purman. Ay nasaya at manno kasta. Sayang lang amin ti oras, no adak lang iti balay. Kaya't kukumamat amay sirek nila kay ko. Kaya't naayamat ti construction, Saan na nga ron akayat tanadagsen kano at trabaho? pudno anadagsan. Ngem tinapatag, ada trabaho. Ken mayat ti sweldo itan dagiti construction worker, ma'am. Apay,
Di ka mabain ka ni bakit mo, Henry? Iso ti agtrap-trabaho. Ang sika, adda ka lang dito'y balayaw nga agsilsilpawn. Magbirbiro kakmot iti trabaho ka. Nagado di ano kayat mo? Di dakman pilitin na nang. Day. Degree holder ak pagkiwaran daklaang iti simintaw. Ay, saan ka nga agpili-pili? Tapamilyado kan. Ay, sayang mo't ating graduar ko a kurso. Ay, tumakder ka kit di dita. Taing ka agtrabaho. Ay, agsapol ka iti trabaho. Ay, una yan. Nakalablabagan dagita matam. Gapo iti kasi cellphone mo. Nasaya at man, tanaglinis ka dito'y balay. Ay, wala. Tapno saan kan nga agung-unget baka. Nakaskas daw nga rod daytoy nga inaramid mo lakay. Siyak pa iti kunam. Italaang Oh, bilib kan ganyak, lab. Anya daytoy nabati dito'y lamisaan apayong. Kano pa yung muna ita? Ada bisita nga imay dito'y balayan niya. Awan, ada ayamat. Amin naman. Ninanang ko, di magasitay. Kat, iso ti pinaglinis mo dito'y balay. Pinaglinis ko ayamat. Iso ti nagboluntaryo o naglinis. Di ka lamabain? Nanang mo pa'y ti paglinisam? Jak imbaon ko nakmutkan ka. Amom nila kay Antonio. Amok ah, kano karo ba tayo? Isaw ti porman itay dya eskwilaan. Dahil siya alakay, agtrabaho pa ilaang. Katuan tasaan gayam asadot akasken ka? Siyak man tinakita mo. Di ka umapal. Deje senior citizen, agtrabaho, ngamsi ka nagpigsa, awan trabaho na. Agbuyak man langan iti TV. Ngiwat mo man langan ti mangmangag. Puro paggastusan ti amom. Internet, TV. Di ka mat nga rod makaitad iti pagbayad iti kuryente. Ayan ni Donna. Apay ay abirukan nyo kanyak. Adak, dito'y salas, manang, nanang. Henry, nakailad ka lat taditan nga agsilsilphone. Ay, ayan, dagiti apok. Ay, adada ijarwar amaki ay ayam, nanang. Nay. Anya day ta ilislistam aya. Tagito'y babayadak iti binulan. Ibad budget ko ti sweldo, tawam matrabaho dyan ta anak yo. Ay, unay daytan. Ay na, mababainak nga ron iti day ta nga ugali ni Henry. Ay, dumakdakkel ti paggastusan min nanang. Ta dumakdakkel mo't dagiti ubing. Ay, lakit di Ay, jak amo, na niya ti aramida kan kuana. Balasang kaw, kastoy ti aramidam. I-off mo amin a kuryente kas kada internet. Saan kayo nga agaramat iti kuryente? Ay, wunan niya. Wan, padasam. Barang mapilitan nga agbirok iti trabaho na. Ay, agyaman iti day ta asing-asing mo, nanang. Sige, tainak man makiayayam kadag iti apukaw. Ay, aywan gayam, nanang. Agyaman iti panaglinis mo dito'y balay din na minsan. Ay, awan anyaman na, Donna. Nay, papingay. Sa anak mo na makakonek iti internet. Connection not available kung nanamutan. Ay. Apa nga tan? Anyak napasama kan? Lab! Apay aya. Sino katamsamot ti password na ita internet tayo? Apay kumasok katak. Jak mo tan makakonek. Kinapudno na. Awanan ti wifi dito'y balay. Anya nga awanan? Pinutid dan ti linya. Ha? Taapay? Oh, kastalaunay apan nakakigtot mo. Kat saan tayo mat nakabayad? Anya? Saan ka nagbayad? Gaputawanan pagbayad ko. Siyak matla amin ang ti para bayad kadagiti bills. Bagas kas kada sidaan. Siyak amin. Anya? Nasaysaya at langan nga awan internet. Ta isupay abay bayada.
Unay matan. Apay, di mo binayadan di kuryente. Tagsip nga di panganan. Saan la dito'y panganan? Intero abalay kat nasipngat. Diyak na ruwa di gas ti silaw. Ay anusam Tawan mat intad mo pagbayad iti kuryente. Ay, unay matan. Pudno mat Nasiita naksan iti si abangos. Nagpartak kayo ang nagtrabaho, tata. Adu kami ngamin ngagtrabaho, ma'am. Ken napigsa ka pa'y ngagtrabaho. Ay, adu ati-atiwak dita, no pa nagtrabaho lang ti pagsasaritaan. Kat nila kay mo ngay, isarek mun tadda kadwaming agtrabaho. Ay na, idi pa'y nga ibagbagak day tata. Ngamsaan na akayat. Kahit anyalangin ti aramiden na iti inaldaw. Si kansalang matiagtrabaho, ma'am. Ay, sayang nga ron ti kina-degree holder na. Nilakay mo tay example jay pagsasao ako nana. An-anwam ti Mr. a degree holder no ni Mrs. May ti bill payer. Ay, perme, tata. Kat no nagpili nga min iti trabaho. Ay kat anusam amam, kastala ti biyag. Day, apay nga adda ka. Inanang man. Umay kapag bisitaan. Ay, naumakan nga agsilsilpon iti balayaw. Kanyat masida dito balayaw na nang. Ay, ada na bati iti pinartik ang manok iti kalman. Apay, awan si daan yaw. Awan nga rod makukwarta ni bakit kaon. Day, tapay lati ibagbagakken ka iday. Nasken nga agtrabaho ka, Henry, tasi ka ti padre di pamilya. Kwarta man na nang. Na, siyak pa'y a senior citizen ti dawatam. Ay kat nooman ay lang nga igatang mikan ni tatang mo iti maintenance may, jay maaw-awat may, a pensyon may. Umay ka maturugan rabiin. Agar aramidak pa iti lesson plan ko. Maturog kalatan. Makaburing ang iti balay no kasto nga awan kuryente. Awan pa'y wifi. Awan pa'y masida. Wala, umay ka mutan tamaturog tan. Di nakalbi-kalbitan kunak na Busy Ang yamat kasto yun. Awan lang rod amin nun. Hindi mo pa'y kayat yag pakalbitan. Apan manin nagtrabaho da taon. Ay, kastala ti biyag. Agagagatap no agbiag. Tata. Oh, Henry. Sumuri ka man mat iti trabaho data. Ne, pagsarsaritaan da ka lang kini bakit mo idikalman. Ay katwan no lakat maanusam ti agkiwar iti siminto kas kadagbagkat. Manusak, basta da trabaho. Ma'am Dona, umay ka. Ada ipakitakan ka. Anya dayta. Excited ka matlaunay. Di ko nam katawan trabaho nila kay mo. Katalaga mat nga awan. Asino nga jay agpalpala? Ni matlakay ko dayta. Mas daawak nga rod, idi nakita. Isukat niya talaga dayta. Ay kat isuot mo ajay eyeglasses mo tapno mabigbig mo ang nasayaat. Ay, iso nga agpaiso. At dan trabaho nila kay ko. Nay, nakita na kan. Agpay-payapay. Ay kat payapayam mo na. Makapakilig kayo manadwa. Ay na-sweet kayo magaya man niya. Ay na, italaang ata at dan trabaho na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder. Nunimat Mrs. ti bill payer. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon kas talatibiyag agyaman kami itiin kay panang tarabay.